Ni gute umuntu avuka akava kuba agahinja gato cyane agakura akavamo umuntu ukomeye kugeza ubwo ahangayikisha abantu bamwe bikagera no ku gihugu gikomeye cyane nka Kongo kikarara kidasinziriye kubera izina ry'umugabo umwe gusa. Umugabo uyobora inyeshyamba zigamije guharanira uburenganzira bw'abavuga Ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitwa Cesar Byungura, muhaye ikaze kuri BM1 TV. Umutwe wa M23 urwanira mu mashyamba ya Kongo wongeye kubura imirwano uyobowe n'umwe mu basirikare b'abahanga mu mirwanire. Bivugwa ko gutegura urugamba ndetse no gutega umwanzi agace yabitorerwa mu gisirikare cy'u Rwanda. General Sultan Makenga yavutse tariki 25 Ukuboza 1973, avukira i Masisi ariko yakuriye mu majyaruguru ya Bwito muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Makenga yinjiye mu ngabo za RPF mu myaka ya mbere y'1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga. Yari umwe mu basirikare bafite ubunararibonye mu gutega umwanzi agace nk'uko bamwe mu barwananye nawe babitangaje. Mu ngabo z'u Rwanda yahakuye ipeti rya Serija, yari n'umwe mu batanze umusanzu wo hejuru mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu ngabo ziyunze na RPF ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amashuri yize yakomeje kumubera imbogamizi mu mwuga we kubera ko nta ndimi z'amahanga yari azi kuvuga, kuko yaba Igifaransa ndetse n'Icyongereza byose yabivugaga biraho. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo hagati y'1998 n'2002 yari muri batayo ya Nguruma, imwe mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Makenga yagize uruhare rukomeye cyane mu mikorere y'iyi batayo kuko mu gace ka Katanga yarwanyemo mu b'imbere. Nubwo ari umusirikare mwiza ariko kandi ntabwo imyitwarire ye mu gisirikare yakunze kuba myiza nk'uko babiri mu barwananye nawe babitangaje, kuko mu mwaka w'1997 yagiye atabwa muri yombi inshuro nyinshi zitandukanye. Mu mwaka wa 2005 nibwo yabonye ipeti rya majoro ubwo yarwaniraga kwishyira ukizana kwa Kongo mu ngabo zarwanaga. Makenga ari mu gace ka Rucuru ubwo Rurankunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe wa CNDP. Icyo gihe Makenga yabyumvise vuba cyane, ubundi atangira gukorana na Nkunda maze atangira gutsindira icyizere cye kurusha abandi. Mu mwaka wa 2007 CNDP ya Nkunda ndetse n'indi mitwe yarwaniraga mu mashyamba ya Kongo yinjijwe mu gisirikare cya Kongo FARDC. Makenga yahise agirwa umuyobozi wa batayo ya Bravo. Icyo gihe raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragazaga ko Makenga yayoboye igitero cy'ubwicanyi bwabereye mu gace ka Buramba, ariko Nkunda agakomeza guhakana ibyo bari gushinja Makenga. Nubwo Makenga atagaragaye mu kibuga ariko byavuze ko yari yohereje Lieutenant Colonel Nzamurinda Innocent uzwi ku izina rya Zimurinda muri ubu bwicanyi bwabaye tariki ya 9 n'iya 10 Werurwe 2007 bugahitana inzirakarengane z'abantu bagera kuri 15. Ubwo igisirikare cya FARDC ndetse n'abayiyunzeho imikoranire yari yanze kugenda neza, CNDP yongeye kwisuganya ubwayo maze Makenga wari ugeze ku ipeti rya Colonel ahabwa kuyobora umutwe mu gace ka Rucuru kari hafi y'umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Kongo n'ibice bya parike y'igihugu cya Kongo ya Virunga. Mu mwaka wa 2008 nyuma y'inama y'amahoro ya Goma ndetse na leta ya Kongo, Makenga yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa bya CNDP ndetse n'ibirindiro bikuru by'umutwe wayo byimurirwa mu gace ka Rucuru. Ubwo Rurankunda yatabwaga muri yombi na leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yabaye hagati ya leta zombi y'u Rwanda ndetse n'iya Kongo. Makenga yatangiye kwiyegeranya ngo arwanyire Sebuja Nkunda ariko bibi by'ubusa. Ntabwo byateye kabiri, Makenga yabaye umwe mu bayobozi 11 ba CNDP basinye ku masezerano y'imikoranire na guverinoma ya Kongo ku itariki 16 Mutarama 2009. Nyuma y'uko CNDP yongeye kwiyunga na FARDC, Makenga yagizwe umuyobozi mukuru mu kurwanya FDLR mu gace ka Masisi na Walikale mbere yo kujyanwa muri Kivu y'Amajyepfo aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri ako gace. Ibintu byatangiye kuba bibi ubwo General Bosco Ntaganda yemezwaga nk'umuyobozi w'uyu mutwe maze gukozwa kongera gukorana n'ingabo za leta ya Kongo. FARDC ntiyabyumva, nibwo amakimbirane yaje noneho ubwayo n'ingabo zitangira gucikamo ibice ubwazo. Ntaganda wanashinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko rwa ICC, nawe n'umwe mu basirikare batojwe kandi banatorejwe mu gisirikare cy'u Rwanda imyaka itari mike, gusa igihe kinini yakimaze arwanira muri Kongo mu karere ka Ituri. Hagati mu mwaka wa 2011 Ntaganda yaje gusura Makenga muri Bukavu ngo barebe ko bateza imbere ibikorwa bya CNDP nubwo basaga bombi nk'abatagikorana na FARDC. Mu 2012 muri Gicurasi, Makenga ibyo yarimo byose yarabihagaritse yinjira mu mutwe wa M23 ahita anazamurwa mu ntera ashyirwa ku ipeti rya generali. Ntabwo byaje gutinda ahita atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23. Umwe mu bari basoma mbike ba Ntaganda utaracana guhakana Makenga witwaga Baudouin Ngaruye nawe yahise azamurwa mu ntera agirwa generali maze agirwa uwungirije Sultan Makenga mu kuyobora umutwe wa M23. Ibikorwa bya M23 byatangiye kuyogoza Kongo mu mwaka wa 2012 aho byatangiye kwigarura Goma yose birayifata. Mu mwaka wa 2013 muri Gicurasi, M23 yakubiswe inshuro na FARDC ndetse amakuru aravugwa cyane ko General Makenga yakomeretse by'indengakamere. Mu gushingo n'ubundi mu 2013 nibwo M23 yaje kumanika amaboko n'ingabo zayo zose maze baza guhabwa ubuhungiro muri Uganda aho bamaze igihe kinini mu buhungiro. Mu 2017 Makenga wari waranigeze kuvuga ko yapfuye yaje kongera gusasa imigeri ariko nabyo bibi by'ubusa. None kuri iyi nshuro akaba ari nta yindi nkuru iri kuvuga muri Afurika y'Iburasirazuba uretse kongera kwisuganya kwa M23.
nk'uko Makenga bitangaza avuga ko M23 ifite ingabo zigera ku bihumbi 600 zisuganyirije mu bice by'ibirunga. Anatangaza ko igihugu cya Kongo gikeneye impinduka ku kabi n'akeza, kuranduramo ruswa, gucyura impunzi no kurindira umutekano abaturage kandi bose kimwe nta gutonesha. Ibibazo byose M23 na Makenga uyihagarariye bagaragaza, bakaba bavuga ko batazigera basubira inyuma mu gihe bitarava mu nzira kuko bimaze kuba uruhuri. Uyu mutwe kandi ikindi ukeneye ni ibiganiro na leta ya Kongo ndetse no gushyirwa mu ngabo z'igihugu. M23 yamaze kwigarura uduce dutandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, ikavuga kandi ko itazigera isubira inyuma mu gihe leta ya Kongo itaremera ibyo isaba. Mwakoze cyane kuba kuri BM1 TV, mwari kumwe na Cesar Byungura, Imana ibarinde.